Hari abantu bari kutubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane ngo ese koko ngo TMP byarangiye, ngo ese koko TMP byarangiye. Ayiwesha burya akabi gasekwa nk'akeza pe, akabi gasekwa nk'akeza. TMP byarangiye kandi urabona ko babakuriye agahukunyo, barabiyereka, babereka bari bo, berekanye ko ari abasikama. Cyakoze ikintu gito bashobora gukora, ikintu gito bashobora gukora, bashobora kwigarura bagahita bavuga bati twabonye agahinda kanyu ko mumaze iminsi nta kintu mubikura, ko namwe mufite ubukene, twiyemeza natwe gutanga ariya mafaranga, ariko ko tuzagenda tuyabakata mu bihe bizaza. Noneho bababwira gutyo, urumva mukaba mwemerewe kubikuza nk'ejo cyangwa se ejo bundi kuwa mbere. Noneho ahubwo nyuma yaho bakazabakorera ikintu kibi, kuko baba bamaze kubabikamo icyizere, bakabakubita andi maporomosiyo menshi kugira ngo abantu binjiremo ari benshi cyane, kubera yuko baba bavuze bati mwamaze kuvuga muti TMP ni umubyeyi, ubundi tayari, ubundi ikaba irabakocoye. Ariko TMP ni abateka mutwe. Ibihe byiza rero wowe muntu wakomeje gukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane nawe. Niba warakoze subscribe turagushima, ariko niba utari wayikora menya ngo uri guhomba. Tubabwira ibyabagiriye umumaro, niba hari ibyabungura turabibabwira, niba hari n'ibyabahombya nabyo turabibabwira, kugira ngo mumenye uko mubyitwaramo. Ariko gusa aka kanya ni amarira, kubera yuko abantu bashoye muri TMP bari mu bihombo. Kandi burya nubwo bavuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira, oya twebwe ntabwo ariko tumeze, ntabwo ariko tumeze. Ni ukuvuga ngo twese iyo tubumbiye hamwe tuba turi urugingo rumwe, twese iyo tubumbiye hamwe tuba turi urugingo rumwe. Rero iyo ukuboko kurwaye murabizi ko n'umutwe urarwara, iyo ukuguru kurwaye murabizi ko ubabara ahantu hose. So rero icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni iki ngiki, ni uko niba ubabaye, nyabuna natwe ntabwo twishimye, twese turababaye, sibyo? Twese turababaye, kubera yuko uyu muntu uwo ari we wese ikintu ari gukora ni ubukungu bw'igihugu ari gusahura. Ubukungu bw'igihugu rero iyo bwagize akabazo, buri muntu wese bimugeraho. Niyo mpamvu natwe turi gusaba ngo dufatikanye, dutabarize hamwe, kugira ngo turebe niba iki kibazo cyavugutirwa umuti. Ngaho rero kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. ni ukuvuga ngo tubishireho bihite biza bikugereho, sibyo? Ukoreshe bigere ku bantu benshi kugira ngo ubaburire. Kuko muri iyi minsi muri kubona ko iyi TMP ishaka gusarura amafaranga vuba na bwangu, shaka gusarura amafaranga vuba na bwangu mu bantu. Rero kora share bigere ku bantu benshi, kugira ngo abantu benshi bataribwa amafaranga kubera kutamenya, sibyo? Murakoze rero, kubera yuko iyo subscribe muyikanze. Bantu banjye rero reka mbabwire, muri kumbaza ngo mbese TMP byarangiye. TMP byarangiye, uretse ko ishobora kwijijisha, yamara kwijijisha igakora ikindi gikorwa cyo kugira ngo ibashe
gusarura amafaranga menshi cyane. Ariko njyewe TMP nayirungurutse mu kibuno, aho yari yanze ko abantu bayo babikura. TMP nayirungurutse aho yari yanze ko abantu babikura. Ikindi, aba bantu ni abahanga pe. Reba abantu bubaka sisiteme bakakwereka yuko uri kwamamaza turiya tuntu twabo tukikaraga. Aba bantu ni abahanga rwose, ni abahanga. Ni ukuvuga ngo bakurisha innyo nk'uruyuki, barakurya bakakumara. Niyo waba uri umuhanga ubona yuko ibintu bari gukora nta kibazo bitwaye, kandi nyamara baba bakurangije. Ni nka kwa kundi umurozi aza kukubyinira ku rugo, noneho yahagera akakuminjira ibintu ku nzu, ku buryo umera nk'uwahwereye utari kumva ibiri gukorwa ibyo ari byo. Yarangiza akakubyinira ku rugo, akarukora ibyo ashaka, yarangiza akigendera, noneho nawe ukaba ugaruye ubwenge. Ni TMP yafashe abantu irabahwinjarika, wagira ngo ni nk'ibintu yabateye. Ariko bibutse ibibi byayo, bayimenye rwose imaze kubarisha innyo nk'uruyuki. Uruyuki nirwo rujya gufata ubuki ahantu mu rurabo rukagenda rujombamo akabuno. Niyo mpamvu bavuga ngo kukurisha innyo nk'uruyuki. TMP rero ikindi kintu yakora ni uko ishobora kuza ikabatera igipindi, ikabiyererutsaho bwa bufaranga bwanyu nk'ubwo mwahahishije bw'igahita iburekura. Nk'ejo ni kuwa gatanu, ikavuga iti ayo mwahahishijeyo tubaye tuyafiteho, n'ahandi tuyabagiyemo umwenda, dore tuyishyuye abantu badukoreye umutekano wa interinete, dore wari wabuze, none tuyishe abantu babikoze. Kubera yuko mwanze kudufasha, ni mwe mwihanganye, amafaranga yanyu wenda muyakorere mu bundi buryo hano kuri TMP. Utwo twabaye two guhahisha naba ari two mukoresha, noneho muzakinira ndi nta kibazo. Namwe mugahita mwishima muti TMP ni umubyeyi, dore iradukoreye, aho kugira ngo dushoremo andi mafaranga ifashe kuri yandi yacu. Ubwo mukongera mukinjiza abantu muti ikibazo nta kizongera kuba, bwaca kabiri mugeze ku munsi wo kubikura, TMP ikongera ikegekaho ikaba irabacakiye. Ndagira ngo mbabwire yuko nta bundi bwisanzure buzongera kuba muri TMP, nta wundi mudendezo. TMP abasirikare bayinjiyemo nta kangari kose. TMP abapolisi bayigiyemo nta kangari kose. TMP abahanga bayirimo nabiriye nta kangari kose. Nta bantu TMP itariye. Buriya ntibyagusetsa hari nka meya wateretse mu rufito rwe wicaraga agakina. Abacuruzi bose nabavuga, kuko abacuruzi bakunda amafaranga nibo gusa. None aba agenti ba MTN Mobile Money yowewe barabariye, dore inkoni bakubise. Yewe mana we, barakubiswe. Buriya kugira ngo ubyemere abantu bariwe na TMP, keretse nka MTN dukoreye urutonde ikajya ifata amazina, nimero zibaruweho kuranga muntu ikarukubita hanze, wasanga abameya, abaminisitiri baza ati kandambika agashara kamwe ndajya ndarya gakubye. Ubundi abantu bakunda ubukire bwihuse. Abo bantu bose, umuntu uzi
ukaba uzibuka akunda kwiyagara ashaka gukira. Uyu muntu nta yaba atararambitseho, ntabwo yaba atarashizeho umutahi. Amafaranga TMP irayariye mwa bagabo mwe. TSS yaraturiye, supermarket yaraturiye, cyakoze abashoye mbere bo barariye, banakuyemo inyungu zabo rwose. Reka tubabwire ngo felicitation, ariko abantu binjiyemo nyuma barahuritse kabisa, barahuritse pe. Ikindi, izi kampani ziba ari kampani z'abantu bifite, ntago baba ari abantu bakure, baba ari abantu baho hafi. Aya mafaranga rero ntimugende muri kurira ngo muyariwe n'abantu bakure, ahubwo ushobora gusanga muyariwe n'abantu bakuri iruhande. Nk'ubu ngubu ukaba uri gutaka uta amafaranga yanje umuntu yariye ni igicucu, uri umwana w'umukire, ariko ugasanga nka Siko ni Siko umazeho abana amafaranga, akakubwira ati hangane mwana wanje, bakaba yakuguriye imodoka nziza yo kugendamo. So rero TMP byarangiye rwose. Nimwihanagure ubundi mugende muryame musinzire, munywe amazi birashira, sibyo? Munywe amazi birashira, nta gahora gahanze. Ni imboro y'umusazi, sibyo? Nawe arakira, aravurwa agakira. Uburwayi bwo mu mutwe n'uburwara nk'ubundi. So rero nta gahora gahanze. Wowe ukora subscribe twigendere, ngenda bagezaho ibyabagiriye umumaro. Nimwanga kunyumva, za TMP zizajya zirabumvisha uko ibintu bikorwa, kubera yuko ibi bintu nabivuze hakiri kare. Ubwo utarakoze subscribe we ntabwo yabashe kumenya ngo ibiri gukorwa ni ibiki, sibyo? Ariko umuntu wayikoze tayari yaburiwe hakiri kare, yanze kwinjira hakiri kare kugira ngo utwe tutabasha kubigenderamo. Ariko ubaka kanya abari kurira ni babandi banze gukora subscribe. Ariko nimuhumure, namwe muramenya ubwenge, mu ijuru hari Imana irabahumuriza. Ejo bundi ubuzima buzagenda neza, ntago ari mwe muzahora mubabaye. Ngaho rero kora iyo subscribe kandi share bigere ku bantu benshi, kugira ngo dufatikanye kuburira abantu bataza kugwa muri uru rwobo.